баан бергенге жана ошондой эле сиздердин бааңар пикириңерди уткубуз келди. Экинчиден иш баштаардын алдында батаңарды алгыбыз келди. Эми биздин кино проектибизге тааныштырууну баштасам. 우리 그냥 한말로 간단하게 설명하도록 하겠습니다. 지금 우리 영화 프로젝트 재동태 독하도록 проектибиздин максаты жана ушундай кино тартуубуздун максаты Кыргызстанды бир күндүккө чакыруу, кинодо неме боло турган эмелер. Чет өлкөдө окуп иштеп жаткан мекендериштин жашоо турмушун чагылдыруу, достукту даңазалоо, мекенди сүйүүчүлүккө үндөө, Корей элинин маданиятын, экономикасын жана шарты, жашоо шарты менен тааныштыруу. Корей өлкөсүнүн өнүгүү жолун үлгү катары Кыргызстанда алууда. 우리 영화의 목적은 첫 번째 여기 해외에 나가 있는 키르기스 사람들이 다 같이 친구처럼 살게 하고 그 다음에는 한국 문화, 한국 경제를 다른 나라에게 알려주고 싶어서 그런 식으로 кинонун кыскача мазмунун тааныштырсам, Корея Республикасында өтөт окуя. Кинодо Кореянын маданияты, өнүгүү жолун жана кыскача тарыхы жана азыркы экономикалык абалын сүрөттөлөт да Кореянын. Кинонун башталышында Корея желкесинде эмгек келишими боюнча келген мекендештери жөнүндө сүрөттөлөт. Ошону менен бирге эмгек мигранттарыбыз жана студенттерибиз чет өлкөдө башынан өткөргөн кыйынчылыктардын автор бардыгын баш каарман аркылуу баяндайт. Баш каарманыбыз Султан иштөө максатында келип, ар кандай жашоону кубанычтуу жана кыйынчылыктарды баштан кечирет. Кинонун орто ченинде Султан аябагандай кыйынчылык менен жеңилбес күч кубаттын негизинде көптөн бери эңсеп издеп келген жердештерине жолга, алар да мекендештерибиз үчүн ар дайым колдон келген жардамын аябастан көрсөтүлөт. Чыгармада ошондой эле чыныгы сүйүү чагылдырылат. Султан күтүлбөгөн жерден алгачкы сүйгөн кызы Жылдызга да жолга. Анын жолдошу Корей жараны узакка созулган оорудан каза табат. Кинонун соңку бөлүмүндө Султан мамлекеттик деңгээлдеги бизнес коомчулугун негиздеп, анын жыйынтыгы Кыргызстан менен Кореянын экономикалык өнүгүүсүнө жана маданий карым-катнаштарына чоң түрткү берет. Кореянын экономикалык өнүгүү тажрыйбалары Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана экономикасына жемишин берип, Кыргызстанда көптөгөн жумуш орундары талап кылып, чет өлкөдө иштеп жүргөн эмгек мигранттардын мекенине кайтып келе башташына чоң көбөлгө түзүп, ошонун натыйжасында каармандарыбыз Кореянын Кореядагы Кыргыз элчилигинин колунан ардак грамоталары менен сыйланышат. Толук сценарий бар бу жерде жазылган. 지금 이건 짧게 내용을 말씀하도록 하겠습니다. 여기서는 영화에서는 주인공이 다 여러 가지 한국하고 키르기스탄 정부 사이에 노동 계획으로 들어온 우리나라 사람들하고 그다음에 유학 비자로 또 다른 비자를 받고 들어가는 사람들의 여기 있는 키르기스탄 사람들의 생활을 여기서 우리가 보여주고 싶습니다. 그리고 여기서는 우리 주인공인 술판은 노동 비자로 들어오고 술판 이름이에요. 그다음에는 또 술판을 통해서 우리는 여기 한국에 일하고 있는 한국뿐만 아니라 다른 세계 여러 나라에서 일하고 있는 우리 노동자들의 생활을 어떻게 하는지 해서 그다음에는 유학생을 통해서 유학생들이 어떻게 생활하면서 공부를 하고 있는지를 그걸 보여주고 그 다음에는 여기 주인공 술판은 여기 와서 자기 나라 사람들 비즈니스 커뮤니케이션을 만들어 가지고 거기서 그 다음에는 여기 키르기스탄하고 한국 아니면 다른 나라 사이에 각오가 되고 여기서 투자를 많이 끌고 가서 우리 키르기스탄을 발전시키고 그런 식으로 보고 그 다음에는 제일 마지막에는 우리 주인공들은 여기 있는 대사님한테서는 상장을 받으면서 그 영화가 끝납니다. Кинонун башкы каармандары Султан, эмгек мигрант менен келген мекендештерибиздин образы, Жылдыз Кореяда турмушка чыгып келген кыргыз кызы, студент, анан Кореяга билим алып келген мекендешибиз, анан Алтынбек бизнес чөйрөсүндө жүргөн каарманда. 여기서는 쉽게 지금 술단은 아까 말씀하셨다시피 노동비자가 들어오고 그 다음에는 질드스는
한국으로 시집 가고 있는 여자이고, 그 다음에는 유학생이고, 그 다음에는 마지막 주인공은 알튼백은 사업 비즈니스맨. Султандын образын айта кетсек, бул кинодо Султан эмгек контрагы менен келген мекендешибиз, Султан аркылуу Кореяга келген жарандарыбыздын жашоо турмушу, иштеген иши, башынан өткөргөн кыйынчылыктарын көрсөтүү, Султан Кореядан алган тажрыйбасы менен Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон жөнүндө баяндалат. 술단에 대해서 지금 아까 말했듯이 좀 길게 썼어요. 술단 뭘 하고 어떻게 지내는지. Жылдыздын образы болсо, Жылдыз Кореяда турмушка чыккан кыз, Жылдыз аркылуу кинодо башкы мамлекеттерде турмушка чыккан кыздарыбыздын жашоосун чагылдыруу, ошол менен бирге Кореянын маданиятын көрсөтүү. 그 칠드즈라는 우리 영화에 있는 주인공은 이거도 다른 나라의 국책 유학, 다른 나라에 시집 가서 어떻게 생활하는지, 문화의 집안 생활을 어떻게 하는지 그걸 보여줍니다. Студенттин образы болсо, билим алуу максатында Кореяга келген мекендешибиз. Кинодо студент аркылуу билимдүүлүккө даңазалоо менен бирге Кыргызстанды башка өлкөлөргө таанытуу. 이거는 유학생이고, 유학생은 다른 나라에 가서 어떻게 교육을 받는지, 그 다음에는 그 나라에 자기 나라를 어떻게 알려주는지를 보여줍니다. Алтынбектин образы болсо, Алтынбек бизнес кармагында жүргөн карман. Бул карман аркылуу сыртта жүргөн бизнесмендердин өз өлкөсүнө салган салымын көрсөтүү, мамлекеттин деңгээлдеги инвестицияларды тартуу. 그리고 알튼백은 그 비즈니스맨이고, 다른 나라에서 나가서 비즈니스 하면서 자기 나라를 어떻게 도와주고 있는지를 보여줍니다. Кинонун тартуу тартиби биринчи этапта идеянын жаралуусу пайда болгон. Экинчи этап болсо бул идеяны адабий тилде жазуу болду. Муну болсо бул үстүндө 2 ай жүзүндө иштедик, 2 айда иштеди. Идеянын жаралуусу, идеяны адабий тилде жазуусу боюнча. Андан кийин кинонун сценарийин түздүк, ошол адабий тилде жазуу боюнча. 4-нчи этап болсо кинонун тартуулчу тобун түздүк ошол менен. Азыр кинонун тартуулчу тобу бар, ондогон ашык адамыбыз иштеп атат биз менен чогуу. Андан кийин актерлорду тандоосу 5-нчи этап. Актерлорду тандоо боюнча дагы бүгүн кино пробалары өттү, 2 жолу өткөздүк. Любительский камера менен азыр болсо видео аркылуу көрсөтүп беребиз. Проекттин аягында техникалык жабдыктарды алуу ошол менен 6-нчы этап, андан кийин 7-нчи этап кино тартууга киришүү. Азыр ошол биз актерлорду тандоого келип токтодук, а техникалык жабдыктарды алуу болсо бул финансы маселеси камап турат да ошол жерде. 여기서는 우리는 그 영화를 어떻게 만들 예정을 좀 계획으로 만들어서 계획서를 썼어요. 처음에는 이런 영화가 지금 필요한 아이디어가 생기고, 그 다음에는 그 아이디어를 우리가 썼어요. 논문, 소설처럼 써가지고, 그 다음에는 그거는 써가지고, 그 다음에 영화의 시나리오를 만들었고, 그건 2달 정도 걸렸어요. 그래가지고 영화를 만들 때 그 팀을 만들었어요. 촬영할 때 그걸 팀을 만들었고, 5번째 우리는 배우들은 대부분 여기에서 거주하는 우리나라 사람들이에요. 그래서 그거를 하면서 배우들을 어떻게 하는지를 한번 테스트해보고, 그 다음에는 지금은 우리는 여기까지는 했고, 그 다음에는 이제 중요한 거는 그 촬영할 우리가 프로페셔널 카메라가 그래서 그거를 구매해가지고 그 다음에는 영화를 촬영을 예정입니다. Идеянын жаралышы. Чөт өлкөдө окуп иштеп жүргөн мекендештерибиздин жашоо турмушунун мекенге болгон сүйүүсүн, сагынычын Кыргызстандагы мекендештерге кино аркылуу жеткизүү, Кореянын экономикалык жана маданий турмушун чагылдыруу. 그 아이디어는 아까 말씀드렸던 것처럼 우리는 그 해외에서 생활하고 있는 우리나라 사람들이 어떻게 지내고 있고, 그 다음에는 한국의 문화하고 지금 경제 상황을 보여주기 위해서. Анан жанагы эмелер расшифровкасы болот бул жерде. Адабий тилде жазуу идеясы кагаз бетинде адабий чыгарма кылып түшүрүүгө 2 айдан ашык убакыт кетти, жана айтып өткөндөй эле. Мекендештерибиздин башынан өткөргөн ар кандай кайгылуу жана күлкүлүү окуялар көркөмдөлүп камтылды. 여기서는 소설을 어떻게 만드냐면은
달 걸렸고 그 다음에는 그 소설에서는 아주 기쁜 일도 있고 그 다음에는 우리 여기 생활하고 있는 사람들의 슬픈 이야기도 조금만 들어가 있어요. Ошол жанагындай үчүнчү этабында болгон кинонун сценарийин түзүү боюнча адабий чыгарманын негизинде кинонун сценарийин түзүлдү. Ар бир каармандын кинодогу образын ачуу, каармандардын ролун, кыймыл аракетин тасма аркылуу көрүүчүлөргө жеткизүүнү даярдоо. 그 다음에 시나리오를 만들었어요. 그거를 통해서 시나리오를 만들었고 Булар болсо кинонун тартуучулар тобу, азыр бияка толук камтылган жок. Бул жерде режиссер бар, сценарист Нурбек Кожобаев отурат. Режиссердун ассистенти Салыбек Айталиев, оператор Бекжан Гүлчөбаевлар келген жок. Андан кийин постановка Мурмуз Ибраимов, актерлордун чеберчилик боюнча кеңешчиси Бакыт, көркөм сүрөтчүсү Курманбек уулу Самарбек, гример, костюмер Алия Түмөнбаева. Булар Алия Түмөнбаева. Алымдага келген жок. воскресенье күнү бошолмой келишти. 우리 영화를 만들 팀이에요. 팀인데 여기는 다는 안 적었어요. 그냥 다도 안 없고 없어. Каармандардын тизмеси булардын баарын атап коеюн, эми дальше өтөрсүң. Баардыгы 40-50 адамды талап кылат да, кинону тартуучу процесстечи 40 адамга жакын. 우리 영화의 배우들은 한 40, 50명 정도 돼요. 다 합쳐서. Анан бул основная информация, сфера, город Сеул, стоимость. Бардыгы 27 миллион 664 вон талап кылат, стоимость проекта. Сведения команда проекта, количество участников съемочной группы, выполнение в ходе реализации проекта. Азыр ордондон ашык биздин немебиз бар, кишилерибиз бар. Аны айтып өттүк, анан посольство, анан общественный организациялар бизге көмөктөшүп атышат, спонсорлорунан тышкары. Проект идеясы соучастия. Описание проекта. Предлагаем инвесторам и спонсорам принять участие в создании художественного фильма «Мекендештер». Жанр фильма патриотическая драма. 여기서는 제일 중요한 거예요. 근데 여기 서울에서 하고 그 다음에는 우리 영화를 촬영할 때 필요한 예산은 한 2,007만 원, 2,007만 600원, 2,760만 원 정도 돼요. 그 다음에는 우리가 도와주고 싶은 단체들이 우리 대사관 있고 그 다음에는 여기 있는 비즈니스 센터도 있고 그 다음에는 다들 여기서 우리가 초대했는데 이쪽에 있어요. 못 왔어요. Анан спонсорлар на что могут претендовать? При съемках будут показаны в косвенном виде логотипы компании в целях рекламы, а также в конце фильма на титрах. Описание продукции и преимущества. Художественный фильм «Мекендештер» в Кыргызстане впервые увидят фильм такого жанра. Готовность проекта к реализации. Сроки реализации готов 100% сценарий. Срок съемки 3 месяца. Для реализации проекта не хватает около 15 миллионов вон. Рынок. География рынка продукция Кыргызстан, Корея, Россия. Основные группы потребителей, телеканалы, кинотеатры, DVD-компании. 우리 스폰서들은 우리가 스폰서 해주면은 우리가 해줄 거는 그 제품들이 그 스폰서 해주는 회사나 어떤 단체 제품을 우리가 광고할 수 있고 그 다음에는 지금은 아직은 키르기스탄에서도 이런 우리가 촬영할 영화는 아직은 없습니다. 그래서 그걸 볼 수 있고 지금 우리가 예산할 때는 한 1,500만 원 정도 부족하고 그 다음에는 우리 이 영화를 하면은 볼 사람들은 대부분 키르기스탄에 있는 키르기스탄 사람들이고 그 다음에는 한국에 있는 한국하고 그 다음에 러시아에서도
보여줄 예정이고, 그다음에 그거 밖에도 방송, TV 방송에서도 보여주려고 합니다. Hazır bolsa biz kino proba alganız. Ançanın çağır, ошону көрсөтөлү. Видео. 지금 우리가 조금 시작했어요. 어떻게 할 건지 영화를 조금 만들었는데 그걸 보여줄 겁니다. 이 가슴. 저가 열매시면 어째 모습이지만 내가 열매시면 멋이야. 3 Kasım Kokus'tan senin boyun da çok böyle. Koyacak tamaşanı başladım ben mi? Bayağı değişmiş gösterimdi. Bayağı tişmiş istiyorum. Aa sen tat atasın da. Bana ürettirmedin. Anladım. Sen şu kokustan boyun da çok bile. Koyacak kalsın. Kayıtta tamaşanı. Bayağı tamaşanı başladım gayrı. 야, 거기 있으면 너스 nemesini. Desem mi içine at emet koyayım desem sen at. 잠깐만. 3. 5 kilo. 저가 열매시면 내 무슨 어째 모습이지만 내가 열매시라고 멋이야. 너저 열매시라고. 그래 말하는 그래서 저가 열매는 안다 여기서 미린데 이것처럼? 왔어요? 응 왔어. 아, 피곤하지? 네, 좀 피곤해. 아, 맛있는 거 만들었어요? 아. 준비할게요. 약간 이체인데 나름대로. Что где-то судорог 오, 막 상대. 가만히 있으면 할게. 어, 진짜 재밌어. 렉션은 상대. 네, 근데 잘 받았다. 그래. 장길. 요즘에 저 işte bak 시다타스 그다가 시로 장길로 서. tamamına göre aslında. 저 당만 에이미. Git. Sultan. Sen Kore'de kança yıl жүргөндө болуп эле? 3 жылдай жүргөн. Мен мынтип отурсам көпкө барбайм го. Биякта тарта армиядагыдай эле экен. Албетте ушун албетте Кореяда ошон үчүн эми болот да тартип жакшы болуу үчүн. Эми Корея ушунча келгенден кийин аракет кылып иштеп стабилдет кылбайбы? Oldu. Stop kadre. 중요한 스테이션에서 일하는 거예요. 근데 사실 그 2,700만 원이 들어올 수만 있다는 게 굉장히 내용 같은 거는 저희가 계약 생각한 부분이랑 맞거든요. 왜냐면은 그 두 양 국가 간의 협력이나 이런 걸 계획하는 좀 추구하는 방향이 맞으니까 협력할 부분도 있을 거라고 생각하니까